kaum muslimin. Na ulo-ulo disampaian paralu biasa hikmahnya. Nasawa sipa ulo-ulo karin kupatawa ni soropila. Ni sorokorobankan. Apa sipa ulo-ulo biasa na kanya kirupatawa. Sipa na tinumpal lagi ya. Untuk tinumpal lagi ya. Pundak pangingin na tanan tanruk na. Yamani pore. Tanah haragaya mitau tuaya. Yamani tinggi si bolaana. Yamani erut ni kana. Kamatong yang kana tena tu sikola di rongana na iya. Hadirin kaum muslimin yang berkah. Apa ya boleh sifatnya? Jangan lagi ya, ante jangan lagi ya boleh nyonyo. Mana lagi pagamak pasanam pabila saat ini. Kama-kama ni jai panyonyo. Antara lain pinjaman online, investasi bolong, pamatinta kasingero korwanyang, teterero korwanyang, syukur saya ninyo dia ka, kakasingi, yarun dibuat apaan perlu kesintak pila. Lain sakartul lasidan na walain kafartar inna azabi lasadid punar syukuri parpinyaman kutaya ngelalu pabalak kagi. Ika pun nanti dan syukur tayo tau ni rilido dia lagi na lupa pabat sesaya lagi berriboso. Apa prinsipana mio? Sana pakai gitu. Kepunan sayu dapat salasa to. Sifat sabia, sifat bendea, tena halal, tena haram, mana tiaya kali narupagi. Sekarang sifatnya tumpang, untuk tumpang mana bas teruk ketanda nakana jamuan tumping, kabas teruk mago, sana mago. Umbang mo na dipatta sang asya nga nyo si pagkamay po na niya tigalin. Kamana nyo kang magkurban dya ki awa nafsu siya gan kebiasaan salah. Insya Allah dengan keikhlasan kita berkorban apa niya kintu sifat-sifat jala di asari-sari parantar batao. Namun jalan ki asar-asar parantar batao, keamanan dan ketertiban masyarakat akan tercipta. Memang anda malah karya Allah Ta'ala pangainya batalo ni uji kita. Setiap saat. Mingkamaki ang hadapi si kama ujian nga segan kesabaran. Setiap lalo kita sabar lino, masabar pa barang-barangan jabatan. Na anda malah kan ipagpitagalla. Ikhwan al-muslimin, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umpama na dikoreksi kaliyawat masing-masing seraya an-nawanaway pagkutanan ng Allah Ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Tinakanaluwas yung pagpinyaman ko rikaw para sa kalain no kupalat ikaw kasambayan punukurwa kapunan niya kasambayan nukurwa sikang matao ko di katiga ka ikaw riolong ngangin tupahan rak na ikaw. Ikhwan muslimin manapay kaparintana agamaya yaatluki papalin mingkaman na tekne kanalarang agama luway karaki man. Umpama na di pagkajarrep pas sa maturukan nga papulo si batang nga ikat dari kelurahan salasa. Terima kasih jay dulu ikat tengasin tuan kampung ang pabatto di Paturasa. Niyakin na fasilitasi
Untuk anyumba mana na ya mamo ambaya lagi ni rolo naon tampakan. Ning kapanyumban ta antama. Rian ni tampakan insyaallah. Ikat temin pare amal jariah di Kalinta. Kasihan Kabupaten Takalar masih nomor 21 dari 24 kabupaten Sulawesi Selatan. Oleh karena itu Nabi memberikan petunjuk. Punero kong pakabajiki sa dengan kampung, maka jagai 5 pasal. Ad-dunya bustan, rasawanat bi'amsatil asya. Andalino kinanse sa tamang-tama. Nabajit, nagakan sa tamang-tama nga, dihiasi dengan 5 hiasan. Yang pertama, ilmul ulama. Pangasingan na dunia ka pangasingan na. Tiya kitkarate salay. Mana tagas sempat lakukan lepas salaka kia saibaji ki dia ki erau kini ka anak jarak ki porka tarena habi jangan naka anak tahu doa tariolo tuntung rolo wajib-wajib ripukuk tagaw baik ilmu agama ilmu umum manfaatkanlah untuk apa kawajikin ya kelurahan nga amban tu semua perintah. Yang kedua wa'adul umara. Adelik na kau napuki apa kara-kara iara ke penguasai. Maka taluna wa ibadatul ubad. Ibadah atau jahiyah. Agar na apa na wa mana tu sujan. Jujuruk na padanggan. Munatena mempadanggan nyak ko minyak, nyak ko bayawan, nyak ko bensin. Insyaallah. Pagi itu ganyakan. Naganda kilimana wa nasihatul muqtaribin atau tujin-tujinna taujaya. Hadirin kaum muslimin, tuni pagala perikunas. Salata dikenal sejak dulu talu passalapa. Sulana anak-anak ribukuan anak asin na najagai. Puna dilagai mo na talu passalai katen wanto mintu maparental rata. Apa itu pertama? Salaka dikenal sejak dulu karena agama. Penyiaran agama. Yang kedua adalah karena pedagang. Sehingga jahit. Riolo marilotong ng 60. Ruwa di gasing kampung di Lukaki. Di Salaka. Ballo. Sompu. Tallo. Tuliniela. Riolo. Dan yang ketiga Salaka dikenal karena pejuang. Sehingga mapadanggan sa tautuata riolo di Salaka at lampin tawari rumah nga napasay pitoy nasariang pemudaya. Begitulah orang-orang tua kita dahulu. Apakah ini tidak bisa kita warisi generasi sekarang? Hadirin kaum muslimin, nikati benea para mata gantu. Paramatana di Antulino. Tetapi permata yang paling baik ialah wanita salih. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Ande bainea paramata minka paramata kami nambaji ka bace salia. Kira baine sale. Puna di sini kiri mukrin na yara keburat nena iya nya keburat nena apa kasan nang nyawa. Tina nero nalaka sambaya nga makaruana makataluna sa gampuan saya. Naganda apa na puna di boko di mukrin na riburat nena najagahi kalapiran na batangkalit na sa gantaw tuana. Segi benea 3 golongan rupa tauri Allah riboko tidak dihisap langsung masuk surga. Penguasa yang adil. Karena 2 istri yang patuh dan karena taluna anak yang peduli kepada orang tua. Yang peduli kepada orang tua tina lawan atau tua kalian saja. Tapi tahu nikan ayah tuan ngan naikatte. Sibalikan na 3 golongan rupa tahu tak ngaraki rasana surga dari luboko punat tatubag ka na mate. Yang mana itu ialah
istri yang durhaka kepada suaminya, gandarwana anak durhaka kepada tautuana, nagana taluna taun tapugi pasingan na parandar patao. Hadirin, Allah may waktu na gitnaan ang ngangka kikalia, tayo kakusahan na kiro kasuru, tayo ke tinanero pa sa limanta nero ikatte bagay, tawa kijalla kairi kanan, tagyasing ikalenda, ibari at jalla na iburis sa ringangan. Anak-anak po niya kanya tautuanan, sukyup ko rin ang lekan na tautuanan na nusumba. Siya tingin na susum na mano, lino lolo muna na tina para siyanga. Umpawa naging si tulong-tulong kinaan di katujenga, si kamasiyan di kausirata na, irhamu mafil ardi arhamu umafis sama. Durakaya rin tautuaya, kini jadi singar ring kasingarakan jaulit. Sampai-sampai nanti terakana, kullu sunuba yu'akhiru bihi yaumal qiyamah illa uquqal walidaini. Sikam badu saya ri Allah ribaw ko binani kini pasanggalin na durakaya rin tautuaya, rilinomeman na nigappa. Mari kita perhatikan semua. Hasil penelitian baru-baru ini saya ikuti seminarnya di Makassar. 30 juta generasi milenial kamagamannya. Umur 18, 19 tahun sampai 31 tahun. Sangat rawan karena agama yang kurang. Unatira nakiawasi napakasirik kisah lang ang member. Mari kita awasi anak-anak kita. Hadirin kaum muslim, mohon maaf, anda hatu patu. Kukanana di bodoh kena kupagulung, atlet pa kena kupalayan. Ya tahu jinia ka puru-purun na natawa jit kita katala. Tera sikali masuk pitawai, pasanggalin na pangajar at tigat-tingasing seganti batan na kaleng. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya ingatkan anda tahu nggak tahun politik. Tahun 2000 tahun rasa berdoblong apa bulan 2. Amin tahu presiden. Tiap lalu kita nangat diseri na sabat marahin masing ngalot. Sana maginaw. Engkau na tahu wala dari presiden mana tu dari presiden tabat tu nasari duit na. Sanam mati. Pemilihan presiden bulan Februari dan anggota DPR. Dia kisi jalla-jalla. Sinai niat triatinta. InsyaAllah pun nak ikhlas ki ambilai anggota DPR sebagai presiden itu adalah ibadah. Hadirin kaum muslimin. Umpama nak masing motor nak sambal de korubanta. Dengan ucapan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadhi minka wa ilaika fatakabbal min. O karing, ande ko sambalean waktu jadi katte, ko potera jadi katte, apa jadi kita terima amun kare. Takabbal Allahu minna wa minkum kullu amin wa antum bihair min al-aidin wal faizin. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd ya ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tu?
Okay, bang.